Lakhipur online puthok saba September ki tang manga irai numit ki Khomjinba Pao tabirase ahan bata maru pao manipur da santi purak na bagi khongthang ama waina anoba sugi jana cherol khudik pinakre imphal dimapur lambi hangdok pada yanakre kabi abdul sai chaudhuri na laiki tabada maikai kaya dagi awaba phongdok narakli Tripura की डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर श्रीमती कांचन सिंहबु इकाई खुमनख्रे राजकुमार लैरेंसना निंगसिंग मना लांथोकपगी थौरम पांथोकरे लखीपुर दा दुर्गा पूजा की थौरम सिंह इंगतमना पांथोकनबगी पांदमदा मिफम पांथोकरे आसाम यूनिवर्सिटी सिलचरना नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग दा मरिफु 33 सुबदा लैरे अमसुंग जिरिबामदा सानरिबा कांग टूर्नामेंट तंगसी MNCB निंगथेमबंगा YLCA Dibong Kunuga Sanaragani Hauzik Mapungoi Papau Tabirasi Kendra Sarkar Manipur Sarkar Amasung Kuki Jo Kulai Paiba Kanglup Singi Marakta Anoba Suspension of Operations Su Agreement Amada Kodek Binakre Masi Chahi Ani Hena Chatharagliba Kangluki Rangasi Loisenaba Honabagi Maroiba Kongtang Amani Hairi Masida Manipur ki pochai pusalakpagi maroiba lambi amasu oiriba National Highway number 2 Imphal Dimapur lambi asi ayat apan leitana miyamgi damak amukhana hangdoklagani haire masigi mathakta yana cherolasina Manipur ki territorial integrity ngak selagani haibagi wapam su yauri khongthang asina rajya sida awaba tarba singi punsida anoba sama puraklagani haibagi thajaba thamnari Anoba ground rule ke amarom jauri by agreement asi sahi taunaba numitagi hauraga chahi ama chanagadawri Kabi Abdul Sahi Chaudhuri na laikidabada Assam Manipuri Muslim Youth Front na awaba phongdokpagi mifam ama pangthokre ngarang sagol se numit kasar baskandida leiba Anjumani Ulema Manipuri Assam ki office da nungthil ki pungani taba matamda front ki chief advisor Ahmed Chaudhuri na mifam apoidana pangthokkiba mifam aduda loop ki president Jamir Chaudhuri Kabi Abdul Hamid Jamir Hussain Maulana Ahmed Ali Maulana Muhammad Ali Rezaul Karim na chingba sagnai mioi kyana Kabi Abdul Sahi Chaudhuri ki punsi amasung thabaki maramda wangangki oja asina laikidaba si khunaya sigi achouba mangjaba mani oja gi thawaina ingna chikna jannat ki leikolda pothaba oirasanu haina wangang loisingna phongdoknaki aroibada babupara jeribam gi pes imam amasung Anjumani Ulema Manipuri Assam gi president Maulana Ahmed Ali gi lamjing makhada yaifa dua taurabagi matong mifam aduloisin ki mifamda Anjumani Ulema Manipuri Assam All Assam Manipuri Muslim Student ki president amasung general secretary su awaba phongdokpagi mifam asida saruk yaki haina Abdul Hamid na thadorokpa cherolamada phongdorakli Kabi Abdul Sahi Chaudhuri na laikidabada Naharol Khorirol Silup Assam Lakhipur na awaba phongdokre Kabi Abdul Sahi Chaudhuri chahi 33 tha tara numit humni taibang laisat tamlamlaga September ki tang mari ngarang sagol se numit ki ayuki pung mari ga minute kun taba matamda mapugi khuya tankre Kabi asi saireng lairik ani kunsuba satabdi amasung sanamachu ki ayuk phongkibata natana numit lei koba tha ahum gi sahitya gi magazine ama matam sangna puthok pirami mahaki sahitya gi khudolbu sakhangba oina sahitya bhushan upadhi amasung Kamini Kumar award piduna ikai khumnaki Barak Tampak ki saknai raba kabi oirambata natana aikhoi gi lakta afaba mi ama oina leramba tanglaba kabi asina laikidabada Naharol Khorirol Silupna awaba phongdokpa kalinana minute ani tumina leptuna taibang mapugi mafamda thongni zaki haina thoksom Bishanat ki cherolamada phongdorakli Sagnai Aiba educationist Professor Abdul Sahi Chaudhuri na laikidabada Mitei rights activist Dr. Maimom Santi Kumar na thamoi sok na awaba phongdokladuna Manipuri sahitya da mahakna thambiramba mamal yamlaba khudol kayabu singtharaduna mahakna laikidaba si Manipuri kangluba sigi achoba mangjaba amani haina phongdorakli Kabi Abdul Sahi Chaudhuri na ikang kanghodana taibang thadokibada National Youth Club Singirbon nangarang
क्लब की प्रेसिडेंट ताहिर साजबमना प्रेसाइड तौदुना अवाब फोंदोकपगी मिफम अमा पांगथोखरे मिफमदा एस महिबुर रहमान अब्दुल हमीद साजबम अरसाद हुसैन चिंग मियोइसिंगना कबिगी मरमदा वाफोंग थंबिखि महागना लैखिदबा असि साहित्य मदि महिमसिंगी ताइबंगदगी अरंगबा थवान मिचाक अमा केनकिबगुमनि हाइरदुना अपुनबा मणिपुरी खुनाय असिगी अचौबा मांगजबा मनि हाइनसु फोंदोकनखि अरोइबदा मिनिट अनि तुमिना लेपदुना लैखिद्रबा कवि असिगी थवाइना इंगना चिकना जन्नत की लैकोंदा पोथाहनबिबा ओइरसनु हाइना अल्लाहदा थौनिजबगा लोइना मिफम अदु लोइसनखि त्रिपुरा लेंगा की ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर ओइरिबी श्रीमती कांचन सिंहबु महाकी थोदोक हेंदोकपा थौदांगीदमक फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ना इकाई खुमनखरे ngarang सेप्टेम्बर की तांग मरी की अयुक्ता दिल्ली की भारत मंडपम हॉल दा पांगथोकिबा इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ फार्मा एंड हेल्थ केयर की थौरमदा महाकपु आउटस्टैंडिंग वुमेन ड्रग्स कंट्रोलर हाइबा मिंगथोल पिदुना मना सिकुसिनखि थौरमसी केंद्र सरकार की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ना हौदोकपिखि पनबा याबदी डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर श्रीमती कांचन सिंह महाकी थोइदोक हेंदोकपा थौदांग कया की मनुंगदा त्रिपुरादा माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी अमा हांगदोखि नॉर्थ ईस्ट मसिना इहान हानबनी प्रेस्क्रिप्शन याउदना एंटीबायोटिक पीबदा अथिंगबा थंबा मसुंग हिरमसिदा चेक्सिल थौरांग की वर्कशॉप असिना चिंगबा सिंगथाबा याय पनबा याय श्रीमती कांचन सिंह मपान मणिपुर की अमतंगायरबा त्रिपुरा की मैते एमएलए येलाम बिरोजित सिंह की लोइना बिनि हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव सिना हाइरि आरके मिशन अवांग पोसंगमम नसिंदुना राजकुमार लैरेन सना सिंह निंगसिंग मना लांथोकपा मसुंग सैदेंग सैदिनबगी थरममा सेप्टेम्बर की तांग अहुमदा मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल पांगथोखरे थौरमदा इम्फाल वेस्ट जिला परिषद की चेयरपर्सन डॉक्टर लाइस्रम बोबी अवांग पोसंगमम हाई स्कूल की रिटायर्ड असिस्टेंट टीचर आरके निमाईचान सिंहना प्रेसिडेंट अमसुंग प्रधान पोसंगबम जीपी मैस्नाम मंगी कसम ट्रेनिंग एकेडमी की डायरेक्टर डॉक्टर हेरोजित ख्वाइरकपम धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की स्टैटिस्टिक्स की हेड डॉक्टर ओइनाम तोमबना गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना फंबा के लेतेंग ओइखि चीफ गेस्ट की वारोल पिरदुना डॉक्टर लाइस्रम बोबीना मथंग चाहिददी मना पीबगी थौरमसी पोसंगबम जिला परिषद की लोकेलिटी दा पांगथोकनबा होनबदा महाक अमसुंग प्रधान श्री मैस्नाम मंगिना अंगम मतेंग पीबगी अपाम फोंदोखि थौरमदा आरके मिशन की फाउंडर प्रेसिडेंट आरके गुणचंद्रना थागत वाही पिरदुना पांगथोकलिबा थौरमसी नट संकीर्तनबु चाखोननबगी पांदमदा पांगथोकसबनी मना सिंह असि कटपिरकपा मीगी मसिंग हेनगलहंदुना मना फंगबा मीगी मसिंगसु हेनगलहनगनी हाइना फोंदोखि निमिट असिदा मना फंगख्रबसिंगदी नट संकीर्तन पुंगदा जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी की गुरु चिंगमैरोंगदगी नामैराकपम मंगलेम बाबू आरांगफमदा अवांग पोसंगमदगी कोंखाम इबोमचा अमसुंग अवांग वाबगाइदगी युमखाइबम इबोमचा मोइबुंगदा अवांग वाबगाइदगी सगोलसेम इबोयाइमनी अनिसुब सरुक्ता रूपमहल थिएटर इम्फाल की डायरेक्टर लोइतोंगबम ब्रजमोहना सैदिन पुरेल ओइदुना कवि यांखै तरेना सैरेंग सैदिनबदा सरुक जाखि वेलकम एड्रेस ना आरके जयचंद्रना पीखि कीनोट एड्रेस ना आरके संजिता ना पीखि थौरम की अहान बसरुक की एंकर ना भाबिनी अरिबम ना ओइखि अमसुंग अनिसुब सरुक की एंकर ना प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी सोबिता सौबाम ना ओइबिखि लाखलिबा दुर्गा पूजा की थौरम सिंह लखीपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट इंगना चिंगना पांगथोकनबगी पांदमदा लखीपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हॉल दा मिफम अमा ngarang famkhre लखीपुर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती ऋतुपर्णा भद्रा ने मिफम पोदना पांगथोखिबा मिफम अदुदा तोंगान तोंगानबा पूजा कमिटी की मियोइ सिंह अमसुंग इमरजेंसी डिपार्टमेंट की ऑफिसर सिंह अमसुंग तोंगान तोंगानबा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुचिंगबा सिंह सरुक जाखि लखीपुर की अटैच सर्कल ऑफिसर चंदन कोलिताना दुर्गा पूजा पांगथोकपगा मरी लेनाना लेंगाकना सेमकिबा नियम सिंह पाथोक्तुना ताहनखि मरुवैना पूजा चथरिङै की निमित निपानिदा ट्रैफिक की नियम सिंह अमसुंग लॉ एंड ऑर्डर ngaktuna chatnabagi matangda पुलिस की थौदांग की मरमदा नैनखि मिफम अदुदा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड अमसुंग हक्सेल लोइसंगी मियोइसिंगना पूजा की निमित सिंगदा मखोय मखोय की थौदांग निंगथिना पांगथोकनबा खंगनखि मसिगी मथक्ता पूजा की दशमी निमित्ता राजा बाजार बिनाकांति अमसुंग
Lakhipur Development Block ki mafam singda numidangi pung tara ki manungda lai thada baloisana na bayana ke mifam asida Lakhipur Municipality ki Executive Officer Sri Hanse, Chairman Sri Mrinal Kantidas, OC Inspector Sri Shankar Dayal Sharma amasung Lakhipur Municipality ki Vice Chairman Laisungbam Robindra su saruk yake. Assam University Silcharna National Institutional Ranking Framework NIRF ranking da Marputra subada laire. National level ki ranking da Assam University na Marputra subada laiduna chahi taruk ki matungda Vice Chancellor Dr. Rajiv Mahanpan ki luching makhada University asina mukhana ahan bachama ki manungda yawbang ngomkhibani. Masigi sumathakta University asigi Pharmaceutical Science Department na Humutra suba rank ta laiki. Amaromda Guwahati University na Bharat ki khwaidagi phaba State Public University taragi manungda mapan subada laiduna mingchat porakre. Pawasi Kendra ki Ministry of Education na phongkiba National Institutional Ranking Framework NIRF lisinganiga kunmangata ngarang laukthokibani. Kendra Sarkar na Citizen Amendment Act CAA ki makhada Citizenship pinanabagi matam December ki 13 lisinganiga 13 dagi December ki 13 lisinganiga 13 phawba sangtoklanaba thorang lokhot ki beta Assam ki opposition party singna akan mamong da yaning da phongdokre makoina hai madudi thorang asina Assam Accord amasung Assamia miyoi singi apambabu ikai khumnadaba udli haina Assam Jatiya Parishad AJP ki luchingba Lurin Jyoti ko koina phongdokre. District Kang Association Jiribam na sinduna Babu Paragi Lamlen Community Hall Kangsangda Jiribam Kasar Madi Haila Kandigi Kangkut Kunmathoy na sarugyaduna sanariba Taramangha Suba Late RK Lalasana Memorial Mix Kang Tournament lisinginiga kunmanga gi ngarang sanakiba Ani Suba Knockout Round Match ta LECB Babu Parana Kasar Kangkutpu Panjal Nipan Tarukta Maithian Kre Mesasi ke Manglembana Umpire aduga H Inapisakna scorer oibiki tournament asigi ngasinung tilpung amataba matamda MNCB ningthembamga YLCA dibong khunauga sanaragani. Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagitamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numitangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Admission open July lisingani kunmanga session gidamakta UGC na recognize tawraba thataruki oiba paramedical certificate course kaya gidamak mingchanba haujare dental assistant ECG assistant nursing assistant rural healthcare multi-purpose health worker emergency and ambulance attendant naturopathy and yoga science phlebotomist amadi x-ray technician gi course tambiningba singna mingchanbiba yaragani arts science natraga commerce ta 12 pass tawraba singna self-employment natraga thabak phangnabagi damak coursing asi UGC na masak khanglaba Lingya Vidyapit University gi makhada hangdok sabani Silchar Rongpur Part 2 Rongpur Mitei Khunmanakta Sri Krasar ga thangnabada leiriba IMPS Open College Energy Healing Center campus asida lengsinbiragu akupa marol gi damak mobile number 9395732456 natraga 9706554286 number asida pau phaunabiu
Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba paw amukhanna Manipur da santi purakna bagi khongthang ama waina anoba sugi jana cherol khudik pinakhre Imphal Dimapur lambi hangdokpada yanakhre Kabi Abdul Said Chaudhary na laikidabada maikai kayadagi awaba phongdoknarakli Tripura gi Deputy Drug Controller Srimati Kanchan Singhabu ikai khumnakhre Rajkumar Lairensana ningsingmana lantokpagi thorom pangthokre Lakhipur da Durga Puja gi thorom sing ingtepna pangthoknabagi pandamda mipam pangthokre Assam University Silcharna National Institutional Ranking Framework NIRF ranking da marifutara teret subada leire amasung jiribam da sanariba kang tournament ngasi MNCB ningthembungga YLCA dibong kunoga sanaragani Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok chaba ngasi gi oinadi matang asida loijare